باشا صالون كذا بقرمان صوب كدوار كرو ده مريض روار صادق قربات دولانيك من دو فاقورستان وتي هذا زمان سلطان مندوح وتي هذا زمان سلطان مندوح هذا الناظر من از سال 1954 لخارپتی آتم دنی مالوات آمن جی درسیمی آتنا پشت کارست درسیمی آتنا لی الاز خارپتی جیگر بونه جیوار بونه من خواندن خواه لی سراتا و ناونده لی الاز بی من خواند پشت وی اولی جوا کار کردن آتما دیار بکره لی پاشی جوا خواندنه هر لی دیار بکره ما برای سال 1971 از آتما دیار بکره حتی نهاج هر لی دیار بکره ما لی مدتی که از لی کردستانه بوم لی دار بایی بوم کارم بجم از درسیمی ما لی هر روز از خلکی آمده میشم اینه نوری زنکوی دیار بکر و لی باشا کیمیا یا باشا علم فهم و باشا کیمیا مخواند لی جبر کدوتا من کاری از زنکوی خلاص کردم کدوتا چه بود از مجبور بر کدوتا از مجبور من جی دیار بکر در کردم هر ما کورسان روشلات جبر ویکش من کاری بود خواندن خود تواب بکیم از aşiret damanizm. Aşiret damanan yekli aşiretin şerkerinle dersime bu ya. O pişti karasatı dersime ji APM'nin o malbatının derdore APM'nin teslim ne bu bana? Avana herleçiya bu bu. O karım dejim vakta amzarok bun jikunda gelek kestata malama. جبر کل بار نخوشی داتن، جبر کاروبار داتن، جبر کارین فروتن داتن، و شوانه بتایبته هر باس کاراسات درسیمه بو. چاو اسکر هاتیه، چاو هاتنه کشتن و که چاو شرکریه. دای کامجی یکشی مادرین اوی بون اوجی başta zannı böyle hatta Ömer'in nece kat basa serpati ya net kir. İca je tersavetin je psikoloji vet kat bas net kir. Lehinge ama men betaybet azu Ibrahim'in hoşkamen ما بأف çirok am mesele anmazım bun. Yani dersin bir keçi keriye, çavatıya kuştun, asker çavatıya, çava katliam keriye. O gelek çirok endeki kahramanın ve evi ma bulan anmazım bun. Lehinge براستی ام از بخور زلال نبوم گلو ام جبر کم علاوه بون او قتلیاماتی سرمه یعنی ام کرد بون جبر کرد بونی هاتنه سرمه هنگه مخابن کتاب متابی اوساجه تنابو پرانیه کتاب جه یا چپ بو امجه مجه بشبالی خو امجه چپ بون ما کتاب لنن دخان ما کتاب موزتون دخان ما کتاب ستالن دخان لی kitabın Kurda denirşan der hakkı Kurda Kurdistan'ı ve ma netxan vaqta ku az hatım Diyarbakır'ın men cara avul kitabı
Baytar Nuri dersimi xwand ku di dîroka Kurdistanê de dersim. û piştehîngê kitabê ke Kemal Berxay hebû ku lê bi navê Qedir Murat nivîsibû sala heftî 1974 çap bû. Wexta ku min ewan xwand û wexta ku ez hatime Diyarbekirê min hevalên dî nas kir û rojnamaya Kovarê ku lê Awropa çap dibû dihat me wan xwand. Êdî ez zelal bûm. Yani me rîtkare hem bibe Alawî hem rîtkare bibe Kurd. Hingî ez têgihiştim ki qatliama Dêrsimê ne tenê ew ku wana Alawî bûne hatine qatliam kirine her wisa wana Kurd bûne û ji ber vê yekî hatiye qatliam kirin. Hêdî ev nasnameyê min netewî û ayînî hêdî ciyê xwe girt ez ji zelal. Keçike belki mala bavet emirat ve agırlı mala bavet rabe Rabe cedo asre pedate ufab çabe khaynlime mezekir mezarı bitişteki dilete dahiye Mine sere khul ser çokate dani Dujü khode natirsi derdu kula eskal kirim Deda ikisi filiriyem didye Hingi ömveki Riya azadî me kartikir. Engê partiya me partiyekî jêrzenîn û illegal bû. Me bi navê Grupa Özgürlük Yolên ji Riya azadî kartikir. Berê ku du tey 6-4-5 meh berê lê Diyarbekirê meha adarê li ser me operasyoneke hate çêkirin. Gelek hevalê me hatine girtin. Ez ji mecbur bûm du sê hevalê em ê ji Diyarbekirê terkin her ne Kurdistanê roşhilat ku em li vê derê bûn ku vê jarê kudutayê 12 îlanê bi ser da dedi em nikaribin vegerin jî. Niha berê ku em biçine li vê derê peyvendiya partiya me û Partiya Demokrata Kurdistanê İran ku hingê sekreterê wan Şehîd Doktor Qasımlı bû peywendiyê wan hebû. Peyvendiye me baş bu, peyvendiye baş îrojer berdewam e. Ji ber vê ji wexta em çûne cem Hizba Demokrata Kurdistanê İran hingê bajar nebitin, bajarên mezin vekî Mehabat û Sine nebitin. Hemê Kurdistan destê pêşmerge de bû, mintixayê rizgarkîrê bû. Em jî gel pêşmerge lê Çiya û li Deşt û Dolê Kurdistanê li bajar û bajarekên Kurdistanê li gel pêşmerge bûn. Ez dikarim bêjim em bi hemê rojên xweşî nexweşî pêşmerge ve li gel pêşmergeyê Hizba Demokrata Kurdistanê İran bûn. û li vê derê ev ê me bû, meqerê me bû, meqerê me ê Partiya Sosyalîst Kurdistan. Avana bi wan re em behewra bûn û êrişekê wexta ku êrişkê dahat ku avana jî ji me alîkarî bixwastine em jî diçûn lê difayê welatê xwe dikirin û parastina welatê xwe dikirin. Naxwazim ev meseleyê bas bikim min çi kiriye çi nekiriye lê dikarim evê bêjim em hemê rojên xweşî naxweşî hemê buyarên tal û şîrên ya pêşmerge bûn li gel Hizba Demokratîk. Sala 86 axirî 85 ez li Kurdistanê bûm. Paşê ez hatime Almanya û min jin zarekê xwe li Almanya civecî kir û paş ez dise vegeriyam me Kurdistanê. Engê li vê federasyonê Komkar hebû, Komeleyê Karkerên Kurdistanê ku navê Kurteyê vê Komkar bû. Min di nav Komkarê de gel hevalên xwe me karê xwe dikir. Bes ev karê xwe Kurd bû. Middetekî salê nîvê bû piştî wî ez vegeriyam me Kurdistanê. Eger welat tenê Diyarbekir ve Kurdistan be ez 35 sala ji welatê xwe dûr bûm. Lê ez disa li welatê xwe bûm. Yani ez li Hewlêrê bûm, li Omavatê bûm, li Zaxoyê bûm, li Çiyayê Kurdistanê bûm, li Qendîlê bûm. Ev der ji welatê min bû. Lê ji ber ku ez li van de re dihatim
gerin o dadgah evi, mahkeme evi der hakkımda. Az hatta sala 2015 az herli dervey Diyarbakır bum, derveyli Kurdistan'a bakırbum. La disali valati xubum, jivalati xudur neketibum. Dve evi de sala 2004 bavardı ki belki şaşnıyorum, yani 4-5 devlet Türkiye az ji havalatı yok avetim. Havalatıyam betal kir. Pişti kuma kongreyi daha ya partiya kuma berjar gird ku partiya xu bena partiya ki legal. Hingi az vegeriyam valatı ve çağı jata ve çağı ji dadgahı ku derbareye min dabur. Avana ji jver ku mürür zaman ya 20 sala. Avana ji betalubun, dadgah ji betalubun. Az vegeriyam o paşımı müracaat kır min havalatı Türkiye disestat. Jivar katak az nevim havalatı Türkiye az ne karım bim Seroke Partiye ki legal u resmi. Şimdi mesela eğer siyaseti sivil eğer mebeste siyasete xavata legal ve Partiya Sosyalist Kurdistan ve çağı Türkiye Partiya Sosyalist Kurdistan Türkiye var. Roja damazrandını ve hatta iro giringi de bu xavata legal. Yani en partiya ki illegal bu. Rextineme illegal bu. Neyini bu? Du se kes peve kesevdi nasnet kir. Şana ilmehe bu, şana bendiyeme bu. Le her sa xabatame legal ji berdavam bu. Me kovar dert xist, me rojname dert xist. Me komeleyi ki bunavi komeleyi çanda gel ya şoreşker. Me dana bu. O me danav karkeranda karuxabatame bu, karmanda da karuxabatame bu, mamuslanda da karuxabatame bu. De hilbijartine de gorzurufe am beşları hilbijartine de bunu mene sala haftu şaradari Diyarbakır'ı veki am namzati Serbukhoy beşlar bunun namzati emeji Mehtizana ve Mehtizana her saat damezrener partiyama ya endan komite merkezi partiyama bu am beşlar elbijartine bunu diroka siyasi Kurdistan'a da caravul valat perverek ve kesin Serbukhoy bu şaradari Diyarbakır başarı ki tezane diroki başarı ki gelek keringe ne taneleleri sala hafti haş tiştameli araratı agiri duvarekir şaradari araratı jetise havalena hatiye helbijartın yani le rasta partiye ki illegal bu rekstineme neyine bu le praniya karobarına eşkera bu legal bu devari Çandaniye da, devari Kelturiye da, devari Çapemeni ve Veşangeriye da me gelek karkir bunu mene Nevroz le Diyarbakır'ı le gerekçiye hinge me Nevroz pirostikir me ahangin şavan amadetki bu kovarı riya azadi yan bu tiştendi yani jibo Partiya Sosyalist Kurdistan xavata legal tişteki nene de jid roja damazrandın eva em her ve navi xavata davun pişti sala noti am de hapeda vakta hafata damazrandın yani
partiya kada gel o piştevi partiya damazrana partiya def em be hevalen PKK o aliyinde me bavra karı xabat kir o piştevi me lehev nekir em veki partiya Sosyalist Kurdistan men partiya partiya Aştiyo Demokrasi, Partiya Guartına Demokrasi. O piştevi sala 2002 gelek aliyinde me hakları damazran yani xabata legal o xabata sivil bu manay xabata sivil jibo me tiştekimini ne ji despeke ve em her ma ve xabata da Yaşa solun kazıdı germanı sokka kuduvarı kuru ne demire duruvarı Sadık kurba kalde doylanik bin doyva korustelo Bu her zaman